Ma kull ġurnata li tgħaddi qed tkompli tissaħħaħ il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll tal-imsieħba soċjali f'pajjiżna sabiex il-Gvern juri solidarjetà ma' kulħadd u jkun ta' sostenn għal kull min qiegħed ibati f'dan il-perjodu ferm diffiċli għal pajjiżna u għad-dinja. U f'dawn l-aħħar ġimgħat rajna oppożizzjoni kostruttiva li ħarġet b'numru ta' proposti għal kull settur f'pajjiżna li ġie affettwat minn dan il-virus. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat waqt il-programm In Depth fejn spjega li l-Partit Nazzjonalista ħareġ bidejat dwar kif għandna niġġieldu il-coronavirus. Din mhix ġlieda partiġjana, iżda l-obbligu tal-Oppożizzjoni huwa li nagħmlu mill-aħjar sabiex dan il-virus jaffettwana bl-inqas mod possibbli. Adrian Delija qal li l-Gvern missu ħarġ miżuri ta' għajnuna mal-ewwel u mhux kellu jerġa' jirrevedi l-ewwel set ta' miżuri. But why would we discern any employee in whichever sector who is carrying the burden, who is suffering, who still needs to survive like all of us? So yes, I think government had been selective. I cannot be selective and only choose part of the population and leave others to fend on their own. That would be social injustice. Adrian Delija saħaq illi kieku għalaqna l-frontiera ta' pajjiżna imqarġi ma' qabel kieku konna naqsu l-ammont ta' każi importati. Rigward il-bini tal-isptar prefabricated, Adrian Delija saħaq li kieku Vitis u Stewart għamlu l-investiment li kellhom jagħmlu kieku għandna l-isptarijiet lesti għal pazjenti biktar minn 800 sodda. If we knew that we had spent 250 million and over in 800 beds in Malta and Gozo, giving the money to Vitals and Stewards, and they never gave us one single bed in return, and all of a sudden we're going to issue another tender in 3 days to actually have 90 beds. We shouldn't ask questions. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal illi kienet ir-responsabilità tiegħu li jkun involut fid-diskussjonijiet li kienu qed isiru rigward dan il-virus. Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista dejjem kien u se jibqa' biex in-nies jisimgħu il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa.